Ghana for Madam Wase, Papa Pantino, Macedonia Mwana, Madame Mamui, Yamisha Munina, Bako, dear Mishri Yomehono, Radin Dobono, Mamon Dobono, and Famamunya Mishamo, Pa, Nadom Fournier, Nadom Herbal Center. And so, Abba, Omobe Boye, wa Pomudin crying so, in Ruaudua, one more. Omode boy abna me hu show kasasa otra kasa no more fans no ba wa baby catch us say make a wish what say obi did the birthday and ask me kasa no I go explain tire no say make a wish it's your birthday it's birthday the birthday person the pen no I am mo de baby e beje Virgin one over there. Make a wish. Edia Fabra, when I beg. Ebusiano pay me the check here. If in Adom Herbal Center, every BBR or share no pay and people here because we have a birthday woman in our midst, and a birthday so comes with a lot of blessings. What you say? Now, Nadom Herbal Center, and you're producing Nafa X Vein mixture, Nafa X Vein capsules, Nafa Lady Clean, and I feel so Nadom garlic bitters. And I pay me beside said Ruben, and what you bought upon with who buying. Adom and adi boost immune system no ye kwa ye ba edidi aye no ni pedua no se na unama all of a sudden car to me break it down no sana ni pedua no so betuma break it down at any point in time enti me so entina ho ma na nyansa and pe a wote me nken bo modern se won sabeka Nadom garlic bitters ya garlic ene ye ye na mo me da fan fidiem garlic empampan ni na e de free mo enti unkonkon no mu wie nko office unkon no wie nko adwuma nko kasa ngo bi so mo bi nko kasa onu mbo garlic there bi ye Nadom Herbal Center guide to I say you garlic empampan ni na e de free na so ahomodindro wom e wo se boa ne sese ni pedua no te se potassium calcium vitamin C and K magnesium ni na wom eboa esese de pedua no na wonim say immune system no say break it down yade bi ekwa e ba be kra what be kan no pia mesre ma ni ndu no mo ansa but modern say won sabeka Nadom garlic bitters bi e be hwa aboa esese de pedua no wuntini a emu esese mojen tumi ndie frusani ye nina no Nadom garlic bitters be hwa aboa ayisa ha oni na afi ho no mo e de ma eya na oto ase ehyehyɛ de potokase man friend says sciatica but modern say won sa ebeka Nadom garlic bitters bi ebehwa aboa ayisa ha oni na afi ho no mo e de ma wakoma bo ntentem bibi kakra bi a na wa bre adenti ene wo se eba na sa na se nsuo ahya ase se tutu ba na akohwe obi amoa no ho gumpem na aposo ka no ho enkonje no ho enje oyi no ho hwe nye yie na afo asori agina mu kindedenden kwa adwuma no se na aposo ontumi nya no ho hwe yensa anase na ayi ni titiriti nsuo ni gugu pe na je se ne body no bibi ho mesra ote me ka no pe ya bomoden se won sa ebeka Nadom garlic bitters bi ebehwe aboa ayisa ha oni na efi ho no mo ede ama enti se waposo ya moja ni ntumi njefu sane yie bibi kakra na wabre anasa doctor for say cholesterol level e was straw anasa BP no moja muso tetewa bomoden se won sa ebeka Nadom garlic bitters bi ebehwe aboa ayisa ha oni na efi ho no mo ede ama sanso na ye wo nafa X Vein mixture ene ne capsules nafa X Vein mixture ene ne capsules to infection na setatache mesrawo wo ya bema na so hwe ma no pay na infections ajo bema na boso me say infection to me ye bema ketechie pa na sema ye mobo ofo na so no ka so bonani a na osu tum say areho tete no bomoden wo kwasa ha oni mu bia bomoden se won sabeka nafa X Vein mixture capsule CB ebehwa aboy isa ha oni na fi ho no mo e de amount se odwon so na wote yawo odwon so na insufita bi anase moja e de chire eba odwon so na mu ache bienu ba konam ha na ba konam ha mesra enkoya kaka ben se yentafo na be de bi amete se nkofo kan sa asem na pa nya sa nete eyo haw na babeta ni pedua ne so nti bomoden se won sa ebeka nafa X Vein mixture ene ne capsule si be behwa aboa na ayisa ha no fi ho de amount no infection no ayewo ama sese no be ma na hya sese efon emwamwa ekohyem oju ho engine so bi efiri mu eba kodwon so na wote ya wo felise oju so de me so kodjan fiche so kodwon so a nu so entumi mase ne se na fatanka dwon so de enu kan se oju so na wote se oju so na je se oju so anga so feeling wo ma da se oju so na eba smooth bi kwa fa ho yin from abone ni ade se fi dwon so no eni kan se oju so na wote ya wo so oju so na wo feel cool
na so kwadwo so na se wotie wa na cheso how be ye dem e wo baby ti bo modern se won sa e be ka nafa X-vein mixture and then the capsules nafa X-vein mixture and then the capsules e be sha boa na e yisa how ni na if you hono mo e the amount we e ye mema no de no na oyo oba na infection so e tetewa ubehia nafa X-vein mixture and then the capsules and afen so nafa lady clean ntima no eye combo miensa we nafa X-vein mixture and then the capsules and afen so nafa lady clean no say enete e wona da kem kama neat we to me the show back pocket baby ya to me the cup when I lie no a man for kodi long weekend yeah the demand do now no extra guest the back pocket na fin say dey ntia omo yo mo hoduro and na how my infection nja himfe ni mo so na ma ho ofedi na anya uka obo we ka so be ma ne ba no mo ko just odwin won ntia so fin so obi na ye no obi anya o sister check hwehwe bom enko ya bom modern say won sabeka nafa lady clean be sha boa etu infection ase e dia ma enti say nete e shanada kem kama sawa e hye ho 100% natural feminine hygiene wash Nadom Herbal Center yankasa netutu anam akwakwayem akotete ndua haban ni ndua hini ye dia fan fidiem awro ho ai no krojan doctor fakukudam na ejina fidie ho e dia haban aye dro kama we so e dia gu netuom sawa hye ho nto be kakra egu asawa ni na da shan himfie ho se ahinso begu ahimfie ho no mo ekeka wo nsuo egu so na egu na de nkabɔ ne bi enenam ugya won se wi na egya won ugu se wi na egya won ka bo modern se won sabeka na falidi clean bi e be hwa aboa na eyisa ha oni na efi ho no mo e de ama ya number na 053 11 56 556 053 11 56 556 053 11 56 556 inti no man be hia combo miensa we nafa X-vein mixture and then the capsules and afin so nafa lady clean say and it's nafa X-vein mixture and then the capsules wait to me add the mixture no and capsules no open so wait one no separately anywhere abeno ma be feel comfortable bia no na one no na afin so no wudi we no ahye ho na oho no ma ekeka wo enso a aba begu ho ebia awo achi nsem wu wie ye na ma ahemfie ho no mo ebie anasa abrabo mu nsem ti na ma ho no mo bie infection no kra na ti na so chetu ma ahemfie ho no mo bie apart from say betumi si awode na no kwan no etumi san so ma ahemfie ho bie na wunya discharge na ha dwen ye pa ti pa chote mechanical paint na ho enye nhwe han ya bra Nadom Herbal Center ye di ndu papa say aba edwama so nti nafa X-vein mixture and nafa X-vein capsules and a face nafa lady clean and no 3 combo for the ladies what I say we 3 solid combo for my pretty ladies into nafa X-vein mixture nafa X-vein capsules nafa lady clean unya combo me we you are sorted we work so me treat for so many years in enko ntia o say most of the time no unya infection or pharmacy oh ni amani ndo nkan bia ba ho smell it to say bia nkosu ya say and as a fish ada ho no match for some days and you know company amani do oh fine set e be ko wo di ben set all right na emom no umpe no puma sibre no umpe ni ti no bia kra pese bia o pese wo destroy no kra no menya sure say utwa so so utu ase what I say to infection but now so a me so wo di edo no be hye ho nka no be correct a week or two acha 1 month e be san so back but we no e was say would we ni be insert all right na wanum we no na de wo moje ni me wo system nim ni na aba be se ne akon ti say wo treat infection a me patch off and serious because yare no enye one day e na de ba int enye one day e de be ko obu won say mo eduro na on betent na ho obenu kakra e bi a week or two afi ohun say o say ni mama sha say san no we jai ohun say na say nkan call keka no kono na we jai on no biom me sure say ye mamu treatment na mo hwe na mo nom no sene se na fata mo nom entoeto aso na entumi nto ase kran fama wa embebiom nafa X-vein mixture na afi so nafa X-vein capsules nafa lady clean be hwe na etu infection na sene na e de ama say we treat ho a bo modern say we be treat u partner say sunsuo no etoto timisremo say musi panties no ne underwear se na say anwa mo modern a say mo beto so na emboa na entete infection no so fama because wo hye munyunyu sana infections betuma wo na afede no so e do half for abro enua ma no so omko ss na mepsremo na falidi clean we die betuma to bia man we so de share the bag ma menye sure say e be space bia mo to bi mfa mo na mo fa ko na ya so wo school menya infection na wudwi na wunya duro
enfa enka ya yie pa ti no man keto no mo ko exercise yen to bi momo na omonfa enko somewhere because most of the time say kind diocese no e sha say free access o fear nya say o school and afi a sha say na atwini ti won say washroom me use no heat especially say ya tonko na heat na e free mu ba no e bokwa himfi ono ma wunya even say water closet obi wo na say okona bia uja ona na say nsuo no splash gu ahimfi wa utumi nya infection ni bi eti u treat ho so asem bi kan ma bo modi an so be treat pa na emi ama no mo so mo kwa mo to bi nso bag mu na omfa enko Mr. u treat ho a modi say Mrs. be treat Mrs. u treat ho a modi say Mr. so e be treat ho send your how ni tie bia na bia many into mamba house wa eno nche so ba na Adom Herbal Center yentumi e mo send your how ni tie bia no fa bedan ye nyame adom ene ndu papa ye wonti na be hwaboa na ye your how ni na if you go area amount your number is 053 11 56 556 053 11 56 556 Yendre enya na pharmacy shops and herbal shops I wokrom ha bia no wokwa obenya bi ato me san so ese number no so bi 053 11 56 556 yeda se abna ho fe yeda se nti bele woman no so me da yo aseda wonyame ho inti Nadom Herbal Center na yete won mo enka no na yene abna wie ide na so hu se April no nipa wom pahyem nti yenko yem birthday celebrant no eho happy birthday enkoma Reverend Lady Christiana we ya wa ba Ekins ye o ma me fe ne da son happy birthday o mommy nyame enhira nyame ne okese o ma osufra dumu nkwa dumu na enhira no muso na wo ma no nyina nyini meya abrempon ne adehye na wo mo meshow nti wa wo doba Ekins ene ne adwuma wa ha na we show happy birthday miss me we show bi minim say we my partner sa nyame enhira o nyo okese kosi so be kese pa happy birthday nkoma my adorable husband George Maxwell Bafuboni a special day for you way from Omano anyway any abusiani nyina nti Mr. George Maxwell Bafuboni na daso no happy birthday unkwaso be me na unkwaso radenkwaso anu nhira o ma osumfra dumu enko adumo happy birthday enko emao special happy birthday nkoma mom Gifty Ejekumwa mommy Gifty Ejekumwa way free wo uncle Benjamin Nyako and I always show happy birthday Gifty Ejekumwa unkwaso Priscilla wa akuse so we show long life good health and prosperity radio Adom no nkoso anya kese emao Gifty Ejekumwa happy birthday enko emao happy birthday nkoma Minerva Minerva happy birthday one da so no bapa unkwaso we free Cindy ho and I always show Minerva happy birthday radio Adom ne nhira no nkoso anya kese emfa emao di unkwa na men na mu nhira bria no radio emfa ennomo sanso na happy birthday nkoma Davida Amwa we free Cindy ho and osade ma Davida Amwa Erade Adom ne nhira no enye kese ewo so bia wudi wa woda ne bia no erade nhira no onye kese kuzi so be kese pa me sister so ma Lucy Mrs. Lucy eje mi refi ne rank no ba wo tesano police station nyame nhira ma Lucy nyame nyo kese o ma osumfra dumu nkwa dumu ba pani awokoko di ne birthday enrei na ise nenso ye wawoda na nka wo hwesa nka ba wo no ude no ba me overtake you but all the same we are still in April ye nyina yo April month ni mtima Lucy nyame nhira watch mota SD nyame nyo kese ukno Mr. Solomon J ene nkura ni nyina Nancy Solomon and Mark ene awokoko eje ma Lucy won kwaso nyame nhira onyo kese kusiso be kese pa enti embede fo ni nyina ni yeda mo ase na wudi birthday no so na obata wo hwe me open school do ba komodia eye St. Andrew Senior High School and I make come for the yem fam ofra no nko Senior High School 1 2 and 3 one more edge board no ho ye hostel so ti ba bia wo bia no
obetumi de oba no aba St Andrew Senior High School. Wamo branches ni bi wo Mankesim, New Edubia se Shama dunkwa wono fen sewi asanye so ena enkran ha. For 0244696911 0244696911 and 0207891004 0207891004. Now on St Andrew Senior High School mpanifo akasa ye kwe ahosepe ba kwesi so de asemidi ka beba na afempensempensemu na to aso midi afia amankwa tamaklo medase.